Živijo, sem Rok in delam v termah Šmarješke Toplice. Pomagam ljudem pri izgubi telesne teže in na programih razstrupljanja. Moja želja in cilj je, da šport postane del njihovega življenja. Gostje pri nas vadijo v termalni vodi, v naravi, v telovadnici, v fitnesu in v višinski sobi. Ob vajah goste poučimo o tem, kako vadba deluje na telo in psiho. Z vadbo želimo ohraniti ali celo povečati mišično maso ter izgubiti odvečno telesno maščobo. Program vadbe prilagodimo, saj so telesne sposobnosti različne. V trening vključimo tudi raztezne vaje ter vaje za stabilnost telesa. Izvajamo tudi vaje za moč. Na ta način izboljšamo telesno pripravljenost ter pospešimo bazalno presnovo. Zelo pomembno je, da je vadba gostom všeč, da bodo tudi doma nadaljevali z njo. This is my fourth time in Slovenia and in Šmarješke. If you ask why I'm here fourth time, I have a very good answer. Because I like Slovenia and I like Šmarješke. And why? Because nature is so beautiful, people are friendly, and nature is marvelous. Best of all, I have lost in 2 years 10 kilos, which means 20 packages of butter. Can you imagine 20 packages of butter carrying all the time? This is a health statement from Slovenia.